سلام علیکم دوستانی عزیز، افا خواهرکان مهربان و همه اون نفرانی که نو به کانال ما داخل میشوند. همه کسا خوش اومدین به کانال. امیدوارم که همه شما صحت سلامت هستین و این روزا ویدیوی ما عیناً خیلی طرز تیار کردن اشتباه سر می شود. اشتباه در خیلی جایها اتاوا میگن به فکرم بو نقصر نمیدونم. ما های اشتباه میگیم، اشی اگرو میگیم، خیلی ما این روز تیار میکنیم در هوای تازه دخترها. من حولی رفته بودم، حولی این حولی را ما در شما نشان دادگیم. چقدر که شما دیده بودین ما در اینجا کنسرو محکم کرده بودیم زیر بوی تمد پمیدور شکر و ما ویدیو را در کانال مونده بودم. شما اینجا را میدونین خونه تقوی شوهر ما این اینجا ویدیو ما سر می شود. ما در اینجا اشتباه کردیم، خوردیم خیلی با مزه. هر کد شما در طرز تیار که میشه نشان میتیم و برای شما نوار کردم. الان خیلی دختران میتونن که ویدیو ما را تماشا کنین با یک چند وگوی هر خیله هست که در رفت ویدیو شما میتونین که تماشا کنین. بعدا دخترها ای همه شما زیاد می ندارم برای کامنتاری های نغزه که می نویسین دخترها به نهایت می ندارم. لیکن هست با نفره که کامنتاری های بد می نویسن. در من شکر خدا زیاد نیستن ای خیلی کامنتاری ها یگان ترکه که مثال میپرین همجا یگان چی می نویسن. خواهیم نخواهیم روحیه ما را دیگرگون میکنده. برای همه اما کامنتاری نمیدونم زن هستن مرد هستن نمیدونم با فکرم که زن هستن برای در اودیتوریای من مرد نیسته. برای همه گفتنیم که همه اپازونه که امی کامنتاری را نویسته دختران. ما یک نمیدونم 3-4 ماه پیش ویدیو پارت بودم، بسیاری شما تماشا کردگی هستین. ترایفل تیار کردگی بودم در همون کامنتاری در اومدین خیلی چی نویسیم در که در همه کارتون قوشقچه استفاده کنیم. با دست میخپین مرا اومد نویسیم دیگه نرا رویا کنیم در بین پوبلیک هم خیلی بگن همراه اگر گفتنیم که همون شخصی که همی کامنتاری را نویسین اگر زیادی بعد شما اگر گیگه را اهمیت میدادگی انسان میشتین اگر نمیر آمدین همون در بین پوبلیکت اکرام نمیکردین. برای همین ما کامنتاری شما را جواب دادم و خواستم که در اینجا هم جواب بدین. حتما شما ویدیو ما را تماشا میکنین جواب یختونه اینجا بگیرین دخترها. در او همون ویدیویی که مثالی ها کامنتاری نویستگین 85,000 رسمات را گرفتگیه، یعنی که 85,000 انسان تماشا کردین. گه کنین که در بین 85,000 انسان یک نفر پیدا شده که همین مینوس بکوه و یگون چی باید بگن بران جانم بران براون. اگر این 731 تا لایک که دختران یعنی که 731 نفر محقول شدگی لایک خچونه موندگین 186 تا کامنتاری داره. 185 تا همو بهت کامنتاری های نقض نویستگین رحمت گفتگین چی همی یک نفر هم خیلی کامنتاری نویست. برای همین خواستم که همیجا در جواب کامنتاریشون تیم نخواهم قدر مهنت و زحمت میکنیم با همین تمام نازکی ها تیار میکنیم میمونیم. تنی رحمت با برامدن هم خیلی گپای سخت میزنند دخترها. ای برای همون کامنتاری نویسی که دل نیتشون بده ای برای همون بود. ای در شما دخل ندارد. شما همه اپا و خواهرکانی مهربانی ما هستین. ما کامنتاری های خوبی شما را میخونم به نهایت خرسند میشم. برای همین خواستم که در همین ویدیو کامنتاری همین شخص جواب دیم.
дар вақти пухтупазом наметавонам ҷавоб дода, барои ҳамин дар ҳаминҷа ҷавоб додум. Баъдан духтаро дар инҷа забони русӣ меомӯзанд. Хоҳараки мо бениҳоят осон карда дарсро ёд метиҳанд. Мехоҳам, ки биёен якҷоя шуда ҳамаи забони русиро омӯзем. Чӣ хеле ки шумо медонед, забони русиро омӯхтан ба ҳар яки мо зарур аст. айни ҳол, чунки дар ғарибӣ, дар Россия зиндагӣ кардан фикр мекунам, ки бениҳоят мушкил шудагиай. Чунки худ ман дар ғарибӣ будам, дида будам, ки чӣ қадар русӣ ба мо лозим аст. ва инаи шахсое ки одифои худшона мондагианд, раҳматнома гуфтагианд ҳамин Иродаҷонда, намехел забони русиро ёд метиҳанд. Духтаро номерои рӯи экранда нависен, ҳатман шумо ҷавоб метиҳанд. Русиро ёд гирен духтаро. Дар хона шишта як ҳамин телефон дар кор шумода тамом тариқи ватсап шумода забони русиро меомӯзанд. Бо ҳамин шахсое ки нағз мехонанд барои чӣ рӯҳияи шуморо баланд кардану нағз омӯхтани шумо розыгриш мондагианд. Кадоме ки дар ҳамин якум курса мехараву медроя ёд мегира, нағз хона агар як нафари ҳамон гурӯҳа бепул як курси дигар ёд метиҳанд. ҳамхел розыгришҳоям мондагианд духтаро. Барои ҳамин бидроен нависен ҳамин номерои рӯи экранда. Иродаҷон шумо ҷавоб метиҳанд. Маълумот гирифтан хоҳен, агар нависен. Барои маълумот гирифтан ҳарос накунен. Шуморо маҷбурӣ дохил намекунанд. шумо аввал шарту шароиташа мефаҳмед, нархша мефаҳмед. Агар ки ба шумо маъқул шид, ҳатман медроен забони русиро курсоша харида меомӯзен. қимат нестай духтаро. арзонай шиносои ман ҳама дар ҳаминҷа хондаистиянд, ёд гирифтаистиянд. дастрасай нархаш. ҳамаи гапҳо ман барои чӣ духтаро дар ҳамин видео гуфта гузаштаистам, чунки иҷода ман кор накардаистам. вақт дорам барои гап задан. вақте ки ман ягон чиз тайёр мекунам, наметавонам, агар ки комментария ҷавоб диҳам, тарзи тайёр кардани ҳамон чизеро чӣ хел мефаҳмонам ман. барои ҳамин чӣ хеле ки дидаистем, инра ман тайёр накардаистам. ира боша ҳамон бигем ки зани тағои шум тайёр кардаистем. ман ҳаминҷа шишта камера карда қадиваю гап кардаистам. ман хале бо барои шумо навор кардам духтаро. дар инҷа боша духтаро. ман вақте ки нугулкӯтака дидум ҳавасам кард. баъд маям ҳамхел гирифтам, нугулҳоро кашидам. нугулҳое ки аллакай тайёр буданд. чӣ хеле гуфтам ки ман ақиб намонам, маям бояд бикунам ин кора.
барои ҳамин камтар нагуфт дидум. Баъд даиҷа инам хел духтаро оштубакҳоро андохтанд. Янгам мувофиқи хости шавҳаршон оштуба тайёр карда истиянд. Чӣ хеле ки шавҳаршон заказ кардан, ҳам хеле тайёр кардан. Шавҳари ё лафкака нағз медидиянд, калон калон мебуриду, хеле вақт шуда очашон ҳамхеле тайёр мекардагиянд. Ранги очаам кӯ мегуфтиянд, ҳамхел ранги очашон ҳамхел тайёр карда медодиянд. Ҳар яке мо занҳо ҳамхелем ки чизеро ки шавҳаромон хоҳиш мекунанд, дӯст медорад, ҳамон чиза тайёр мекунем. Ёрам ҳамхел янгам як зани меҳрубон аст. Бовар кунед, хислатҳои занака ҳеҷ ҷо гуфта намешавад. Ҳаминҷода мехоҳам ки раҳмат бигӯям барои ҳама қадар инсони хубу инсони заминиву инсони хоксор буданшон. Ман бениҳоят ёро дӯст медорам. Мисол фикр намекунам ки хешовои шавҳарам бошам, хеле фикр мекунам як пал парехтам бошанд. Мо ҳамхел наздикем ки ё бениҳоят зани меҳрубонанд, бениҳоят зани хубанд. Зиёд мерам қати ё мешинам, бисёр суханҳои нағз мегӯянд, насиҳатҳои нағз доранд. Ё чанд сол ба калонам мешинем, бениҳоят мада маҳбубад қати ё шидан суҳбат кардан. Бениҳоят мада маҳбубад инам хел барои шавҳаршон тайёр кардан. Ҳозир барои худмон угрояк буридаги майдааш ҳамхеле тайёр. Угрои буридагиам ҳозир меандозам. Ина чӣ хеле шумо дидем. Шавҳаршон хеле майдаша намехӯрад. Ҳанамо лафкаке ки мегӯянд ҳамтаре мехӯранд, барое ки очашон вақти шудан ҳамхеле мекашанд. Ҳамон маззааш дар даҳаншон фавқулода ҳаста. Дар даҳаншон ҳамхел ранги очаам тайёр мекунем мегӯянд. Инам хел як рӯз мо ба ҳамон ҷо гузашт. Бениҳоят рӯзи хуб буд, рӯзи хуш буд. Баъди духтаро ҳозир видеоҳои ҳар хела тамошо мекунем. Моҳаи угроро мехӯрем. Баъд ман меравам расм мекашам барои бачаам. Бо баҳри шумо кам кам навор кардагиам. Инам хел духтаро угрои мо тайёр шуд, бардоштем, хӯрдем. Бо ҳамин угро чӣ хеле бисёрии кати хушрӯяку. Тоқа бошӣ қа намефурата. Нигоҳ кунед чӣ хеле хушрӯа. Кам рӯғанакай, аппетитнее. Бовар кунед ҳам хеле хушрӯе хӯрдем ки даиҷа боша бегаҳӣ шай. Мо ҳам хел табака овардем, ужинда. 2 дона табака овардем. Арси кола катиё ҳам хеле ужин кардем. Мода иштиҳои таом. Кадоме ки ҳамин вақт ягон чӣ хӯрдеста, вайдаям иштиҳои таом. Даиҷа боша баъд ширинӣ хӯридак монам. Рафта як хеле торт харидем. Чӣ хеле ки худмон тайёрам кунем, бо меша ҳолатое ки бо мефората ки ай магазин бихарӣ. Тайёр мекунӣ, аммо бӯи ширинида сер мешавад, дига наметавонӣ хӯрда. Барои ҳамин яке шабона ҳаваси ям хел соз кард. Рафтем як торт овардем. Кофе с молоком буде. Яке бениҳоят бамазза буд духтаро. 96 сум ё чанд сум гирифта мешавад. Хеле хушрӯ бамазза ҳаст. Худо худоям махбуб шуда. Фикр мекунам ки ай нархша зиёдтар бамазза буд. Ҳозир даиҷа буридагишам нишон додагиам. Нигоҳ кунед духтаро. Чӣ хеле қабатҳошам хушрӯа. Фақат кремаш хеле креми бемазза набудак. Кремаш хушрӯ буд. Як манзараи зебо мекашем.
ки дар ҷои овшара бояд боша, кӯҳ боша, бояд боз дарё бояд боша. Ҳам хел мавзӯъ додагиям барои кашидан. Ҳозир мо алан хел манзара бояд бикашем. Хай бо дар рафти видео мебинем чӣ корҳо метавонем бикунем. Барои расмкашии худ мувассал кардан, мо аввалан бояд ана ҳамин гирдои коғазиро ҷудо кунем. Чӣ хеле пеш мо дидем мо ҷудо кардем. Ай ӯ хато берун накунад. Ба ҷо боша кашидани расма сар мекунем. Ин байнро мо пайдо кардем. Байни коғазмона ҳама вақт бояд ҳамин коғазе ки мо расм мекашем 4 тақсим кунем. Инаи як қисмаш, инаи як қисмаш, инаи байна. Ҳама вақт мо бояд байни ҳамин коғазмона биёвем. Листе ки расм мекашем ин ба мо хеле кӯмак мекунад. Мо байнашро наёбем агар дарси мо дуруст ҳамин расмкашии мо дуруст намебирояд. аввал ида паста кард мекашанд духтаро. Вақте ки мо 100% донистем ки ҳамин расми мо дурустае, баъд метавонем ки баланд кунем. Ҳозир мо инҷода аввал паста кард мекашем. Имрӯз мо як кӯҳ кашидем. Паста кард чӣ хеле шумо видоистед, вале намоён нестае. Дар ҷои на кӯҳҳоро кашидем. Ҳозир навбати дарёча мешавад. Ина дар ин ҷо мо аллакай дарёчаро кашидем ва мо фақат ороиш додан мемонад. Тамом. Баъд як ду чунчуқа гирифта ҳамон боло мекашем ва мемонад. Дар ин ҷо боша инам хел расми мо тайёр шуда. Намедонам шумода писанд омад ё наомад. Худамда бениҳоят махбуб шид. Маълумота бениҳоят махбуб шид. Фикрҳои худтонро нависед духтаро дар комментария. Ку расми кашидагии ман чӣ хел омадааст? Оиди видео фикрҳои худтонро нависед. Хайр духтаро, то видеоҳои оянда.